Odomo nkomo nyame de wai. Dada mi share de na me show sa na me goose ne kita na me say abaya we obeye de sana ko je hona na ma ya so nyina start solo she na wo kopa na me hwe de we wo si ya chen na me say lady we say me timi kana tompam yo dana mi nyanka ka me mene wo sa ka me mene wo she de sana me hwe de wa na I say wo hwe me na me say bra yi pa she onyame am say obewe me no me ni na wo say hwa na me de wo yes say enko shopping na nka sa onzo be mu change omo ho no me de mani say bete ho na me hwe mi oma pa ni gusu na me say Jesus Christ abaye we de me say ne pena wa ampene a wo hwe de adi me e ho no kwa na kam na nti ka o say me pena ma ampene ka obeye de ka me force na wo ka force ka me force wa akopem say obepene yesa ka be ma bia obeso pa ne be na ntibia be ma me ne won tokwa she na de we ma say mi ni no enya asem kuma enye easy I say bray no ho akono na se na wo mi ni me so na me so ma mi tina me ye na do bodo mu me ya na me say bray o keka o cancer o de to mani na me say na se me so kra me pe o dada na se abo ano na fa o se fa e click pa for do bodo mu ene se de enya asem kuma na ne me hia wo ne de e besin ne de se doggy ne kra na me de ya na ye me de no ja doggy no na me san ye toma no me di agro na sefo odoniye
Say me also me service ye. Also service me ye. Odo any yankwe. Asante mine is under my foot. Asante mine am to no pasasem and a woody under my foot me catch you biem and na any bread that can say pama me Adwenepahene and Ghana for nyina adenta meka sa ye nua ba fia pokua e ka no kre e de kire Ghana mine asante mine say bio no my koso e o my Ghana mu enye ene the gunsa me Adwenepahene so to me gunsa yes adrada de juja no me gunsa yana na no mo amutasi aya na musa fia pokua me pachaw e mamu kutodwe awmani no mo ye nim guasefo pa mo ya koshifo yana na 242 at ho ana woso sa asemfo we say so ya wa manfo mo ya santefo a onwontie na 242 atam omuntimi pachaw chama wotumi to edi nkwase asam ene sabio semfo e wo my Ghana mu obi atimi nkaso ba pachaw e pokua onza afamo ya afamo asantefo no won so no mu jili a ade bie ni wa be ya ebe so mani enso mani china won sa wa chaw pa na opai no ma nya antum ene da bia me kam no kre no me sa ahe fofo no mtwahia wo no obi no wo sufan afia pokua asa kokoto e de oto e ko mo dogi wonim sa ko pachaw ama sa bia ahe fofo no o ma je wa chaw pa atu be Ghana na ye da honom no sa ahe fofo no mto no obi no ye papa o me ka kire wo mo de sa ade wi sa ko tena wo sa afia pokua me pachaw me na guji me pachaw sa Ghana ntia ena sa nkwase amra we se bedi omo no tufo no we yana no 242 hina no no tefa sa de we sa koso o my Ghana mu ena se bia sole ayese an obi anyini ye de nyini ebule nipa obi anyini krompo na se ye kanya za samchere nipa na nipa nya de entie na Ghana ye de sa anoma na te ono me Adwenepahene me bofu pa we eye mo first and last ahemfo na mo se motimanhia chama wontume to di nkwasasem galam se mo de se o man hwe enso ni hwe enso na eto hwe enso na eto yo hwe enso we eye nhyiransu Ghana nso be na beto a emuye white say moti wono na mo sell man no ye ka no kwache ma muntie obi ka no kra mo adebe na se de nua be okan ye wrong na okra okan me gina so sa ka biem asante mine is under my foot asante mine na moto no kwasasam na mudie under my foot me ka che mo biem because jimisam na ma akwaye no na wo fe pokua wo shine adum wo shine kita wo na dum na nanom na sole gina ye se wo fe pokua ka bra na be ka no kra nanka no kra no nka sabi nka fa somra so a wo ba besia abegina ho abetima benya kokuduro so ba ya asanto abeka no kra wo sa de begina so ko pachew ekokotokoto ekoma omodogi efe bokura madi hu ya pa mimi nua ba no minim se sabi onyo fort munaguti nyo fort but ne sa de we se asanteman mu no se wa wunim na so obetena asema bi masi no me Adwenepahene de meyaw no sa yefofo no wo munya galam se nyo munya ediso amanfo te ho ena mo sell man no galamse na hefo we jiska edi mani abre ye pa hwe ena mawro me ho me gina se no mani abre pa sa hefo no he ye ni abre o ye tekwese boni krom ebre ye adwuma se be brede o my Ghana ba mo te ho wo afi pokura so hwe ya hefo mo nyina betwa hye adi so wo kunu a ye extra careful sa achew pa na kopai no wrong move na ye no menim ni pa kro fa wo adwuma ene achew pa kopai ye san yi wadi ya yiwa dia firi ho ama ye say sabi odwuma ekita wasa ahwerew wonim so kopa ni munyam de a ene asanteman no firi na ekrombe sa aka say sabi wadi 242 atem omomfa ncha wo da nti wo hu asa shop na kwa anko me Adwenepahene na mekasa na Ghana flag na kita me Ghana ni mo fa mo san fufuro komenda me buofu kura